Pozdrav youtuberi, u ovom tutorialu ću vam danas pokazati kako skinuti torrent. To je ovo ovdje. Prvo otvorite vaš web browser, pa onda idite na Google. Kucite na Google torrent download. Onda idete ovdje. Pa onda ako hoćete ovaj novi imate od aprila 3. imate april 10. To je danas čini mi se. I tako ostalo. I kad dovedete neki od ovih, onda samo stisnite download now. Ja sad neću skidati jer imam već torrent. Skidam sam ga pre neki dan. I to kad vas skinem vi instalirate. Ja bi torrent preporučio svima koji žele da skidaju igrice i neke zahtjevnije programe, jer je on najbolji program za te stvari. Ako vam se kanal svidio, subscribeujte i lajkujte.